Maluk sira ita hasarmal filafali ha podcast programa Hanes Sasin ba edisong hin loron ita iha host phone namo se banaka na be maka special tebes banaka na be luar biasa maroma ka atanida mas molo kita baitanya banaka hamutuk filafali how Meli Fraga nomos aminia mau bonito bonito ahi mate ahi lakan pokoknya ahi pisca. Halo, shalom ba Maluk sira. How Rio se acompanha ho itania host principal nebe maka sempre luri programação podcast haunia Sasin. Ya, momento idane ami se acompanha irmão Robin Sira e nebe maka acompanha hare e podcast idane haunia Sasin, podcast haunia topik programa haunia Sasin e amos hanesa ohen itania host principal fateno katak ita iha itania banaki da spesial how dia spesial tambah pribadi ba how nia spesial duni how hatene itoa lahusik tempunya kikoma benia bot nia saida nia how hatene itoa ne orsidi ta seke hamutu orsidi ta hatene barak litan naton hatene ituan orsidi ta hatene barak litan ebe maluk sera hotan be mak nonton com certeza curioso tebe sakar hatene itania pasti me hatene ni hania título mas be ta hakar hatene história ita penasaran honi história insa ni Sasin ne be maka com certeza bela inspira ita hotu bela sai benção beta hotu ne be halal itani viagem jornada morsi mundo idane. Oke, balangsitnya Bainaka. Halo, shalom, Pastor. Shalom, Loron Diak, ba kolega sirautun memang asisti hela programa itania Sasin. Haunia Sasin. Podcast dane hau hasare yasan hau senterne privilégio no ondra bot bahau bele mayane hodi fahe haunia historia ituan ikusmai karik hau esperan orasan katak bele Lori Corazen ba Maluk sir memang kasiste. Ya, ita bela langsung introduce ita. Ita inte sidak puhatene ita nara, ami sidak puhatene ita bot bela introduce ita nara. Babai ita dihan Pastor Toms, mabi ita karhatin narang kompleto. Dia kaunya narang kompleto Thomas, Maya, how Husidili, how Morris na boti hane. Mabi haunya pai husiar mera também matene Maya ne husiar mera. Então, how foi hatene. Maya ne oh iya Maya merahan kolega narang Maya duni sim Maya ne sene M-A-I-A los M-I-A oke agora dá o serviço hanesan pastor e a igreja naran Every Nation a minha fatina colmer neba a minha hala ministério e a universidade det então how mos agradeço também ao mais fatin dane e também ao secar corsida ao contexto ao na história karek ao conhece ne maromak ne li husi ema barak husi igreja dane mos ne pois morreu makatene liun jadi orsida fo tempo bania para ni maka que kleang liutan dia kentang idane mak Pastor Thomas Maya hanes ohin introduce on ni naran no hafier katak barak makonhece nia liliu serve mak universidade pasti hatenta meni halo ministério e campus arne ne beta bo serve maka mungkin mos precisa tetebe satu niba basic imi bel nanti bel kontaktu kak bel bukan ini ID Facebook kak nemos dia kata. Ya com certeza ita bos sirne be hanesa universidade on sira kari que mi hare nia warawiri iha campus e mi hare mau dan ba final nia pastor Ida. Yeah, basic det. Tabel husa tene campus sama kita sempre. Agora não kami halu serviço iha campus Undil, amos iha Unital. E ami clear na mi ha UNTL e agora ami atu ha humos iha dit no unpas e ami foi na hu iha dit semana kotu kami hau hala ho halorasaun ami bahena ba explora hatene buka kontaktu ema balu hena ba mabe ami mos iha membro na maka atende serviço ia ba antan ami hen kata ia futuro ami mos ia serviço iha DIT. Okay, wow. Sama-sama pastor foti ministério kono ba campus. Oh, how foti ministério kono ba campus tamba how senti kata ministério jovem ne importante los basic los how ne fuan tamba haware how rasik mos
simu Jesus wangira how se jovem e how fear katak hamos estuda hore estatística katak jovem ema barak maka halo decisão atu simu Jesus ne sira halo wangira sira se jovem. Então how senti katak jovem sira agora dauk ne sira na kloke lo sirnia fua na kloke ba ita atu halo ministério ba sira tamba durante sira jovem mos maka sira foi in hasoru grupo oin babarak influencer sira iha grupo oin mamak bele influencer ne moris. Então oin sa maka ita mos hanesan Kristaun ita mos bele lori influencer ne sekarek eman mamak laos Kristaun bele influencia ita ne jovem sira ita mos bele lori influencer mamak laos ba jovem. Oh ini tinha statement yang kata pahir ita sekolosang ita começa aprendo na maroma knilia fua rona maroma knilia fua agora tinha situações praticáveis na inona. Ya, agora how cabe nine sin, how cabe nine how on ida. Okay, oin tu tamalio ni ministério, mas bita karkateri lai hahune oinsa pastor, bela sai cristão ida, depois sai cabe nine ida oinsa ni processo itu an karita bela. Ita haulo ko pastor ga cabe nine ulo. Pastor lah. Pastor lah. Pastor di makaben to. Então pastor. How primeira vez how conhece Jesus lihusi how atene how começa a explorar lihusi rona ministério de voz nian wanir how rona ministério de voz how se semester 2 momento ne ba 2012 hasil putu o se SMP então how começa rona ministério de voz nian how começa rona how rona tamba how host tamba música husula lai será putar mas be laos kona ba maroma kinlefuan how rona ta gosta tamba itania mensagem bala lais emale depois itania hus música putar lais mesmo momento na música to agora mesak música rohani det be Hasan sente dihargai tambah itania música putar kedas então how começa rona radio voz depois how começamos hasor malu for fans balu radio nian depois how soru seda apresentador sira depois how sira convida how mai tuir culto jovem nian e how mos tuir culto oração nian culto quinta nian dala balon depois pastor sira tul haba uma kalan depois conversa e cartelaran com aba fiar con aba sirane testemunha depois haumos bernaiatan convite da hodi mai tuir assiste testemunha se alasara momento no ba cantor naran Lazaro nian iha radio nia fatina mi siap nonton corona con aba ni testemunha então mas be haunia momento no ba haunia pendirian ni haudian kita pesamus mentang haun kolega kelas laran haudian sani ui kita bamis cuidadoan tambah kita hala ba ema haru ko tamate sirlizaun na ba aprender det la bele fanatic demais la bele client demais depois domingo tem que ba misa na fatin haudian basida sani então iha haruna radio depois fulan tolu hanesane iha missionário se Filipina mai hamne campus então sira momento sira convida um colega ne Roma ba tuir sira dihan durante sira tuir curso inglês depois ninia professora ne dihan ni colega mais Filipina então ema barak então sira tu momento na pelo menos hawatene inglês básico itu então sira bola how dihan tom o mai para ajuda to halo be seda interpreter traduz ba ami para ami hatene também ema barak ami hatene sira ni inglês dan how ba yang momento no ba how nota que era sira cristão how res sirania modelo colia sirania halok sirania seda coragem sira diaklos então how uso sira how imi cristão garik então sira dihan tamasa watene how ya colega bara kana sane how rone radio how soru sira e sirna halok sane sira onsa sira modelo colia sama imi colia ne pois ser uso ona fatin ba tuir galai how la tuir na tam how catholic how domingo haba misa ya catholic então ia momento ne que sirania membro ida sira momento ne 12 orang sira membro ida mana ida hare how dian então tom how kar kuliah ho
Então, se lori how ketak dia, nia começa a explicar bah how klian los quando ba evangelho, quando ba ser mais Jesus halu é cruz, quando ba insama how precisa responder ba ser mais Jesus halu é cruz. Dan é claro los bah. Então, mas bem how se na fatin tau tu ba a igreja cristã nian how tau que ela tamba how tau com a família, how tau perseguição. Então, e momento ne ba how começa ler Bíblia ona, how começa a explorar ona quando amores cristãos nian. Então, sira sira be mak fai ba how nemos começa haruka how dian almost bele fai be maseluk o bele fai bona colega escola laran. Se momento ne sira usa seda kelun be mak yakore oin da metan quando ba Jesus niran, metan quando ba itne sala, mutin quando ba Jesus itne sala mosona sira fai ne ko explica how quando how sinde claro los quando ba evangelho Jesus nia sira mais Jesus halu a cruz, então how responde, how dia how cara arrepende ba sala, how cara Simon Jesus sai no Salvador. Então, sira começa na haruka how fahe ba ne colega escola laran sira, how mos fahe ba no colega balu na escola laran. Depois começa a perseguição acontece e a escola laran. Sira dian uluk oma ka dian ba ami dian labele seda labele meeting demais tem ba misa agora oma kasane fali ema barak amne kelas laran quase sira barak la kuliah how semana quase full ainda. E a agressão física lá. Sira sodet la kuliah how, mas be la kuliah dat nem how sinten san seda be físico ho verbal ne kanek liu do que físico. Também tamora sotona be itni sing mora sotona be tan kuang kanek na fate. Então no colega dia que nem ida kuliah how ba umamos sira uma la kuliah how tamba no momento ne how nia seda how nia ma começa a tene ona kona ba how nia atividade cada fim de semana tamba how ne pastor hole te motor ida nia usa mas be nia feng usa semana ida e mai da focar ta bani então motor fa bam usa ela how usa então cada sábado haba uma a foto han roupa how mai toba ha pastor ser numa para domingo haba igreja to demais as nem ferik nota na ferik dan labarik ne será sábado ne mai depois domingo lorek ne mai ne motor ne mai então lorai kida haba uma motor kat ferik começa diang na mai motor se para abang hodi babe será misa be ama protestante ne ngale harus sama dia mama hawaten wala belbaz agora ferik kala lorai ne sábado lorai na mesa haon saya agora lorai ne saya kala saya agora motor asunutia. Agora dia hawa tangan ada sunu ba mani motor man lo saunian suni misal fali. Então how sai mas how ne feri como se haru mensagem na aban trocat dia be ona certidão na belta minha narang na baona tahu ne pa na mana ona pa na mai Filipina de la wasa Timor dia trocat dia hotu am serani ulang vali trocat dia narang hotu. Pois ia fulang nene laran how ne colega escolaran la kuliah how no how ne família mudaran la kuliah how. Então, imagina, fatem ruan mak lorong haba sekolah ba uma, haba sekolah nem ainda kuliah haba uma nem ainda kuliah haba. Tertekan. Depois ia semana ne laran, hau ne pastor ser batia Bali. Depois o momento ne ia WhatsApp, lá ia WhatsApp ne ou tem telefone nomor det. Então how telefone ada pastor Zilnea Sampaio. O telefone how conta bania quando bahano história how tá nesse be telefone how dia momento ne kasi ia tilung mana sobre telefone. Telefone pulo. O bel telefone to baru kantan how kuliah pastor Zilnea how conta quando ba how ne colega ser la kuliah how ne família mudaran la kuliah how tanis então ni hal oração ni dia how dia na pastor ser bate Bali semana yang mai então how senti how kuliah malai então how telefone pastor det. Então dia começa oração, dia começa coragem, dia toma so hal desse jana dia ami hot hal desse jana ne, mas ami nunca ida menyesal tu agora e how fer kata como se ela menyesal. Então ia momento ne keras ia how começa ona buka hatene kona ba saya mak maromak ni hakarak bahau ne Morris ni plano sira haware maromak ni fuan bara kona ni plano. Então ia começa na maromak muda hau ne Morris. Husi lili husi hau ne estudo. Menten hau semester 2 sekarek hau ne colega sekarek nonton siratene. Hau semester 2 hau nia valor ne conta husi sekolah laran hau paling dana ikus liu.
Sekarang hau zuara sikus. Quando sikus nia na zuara. Aí começa hau hatene maromak ni hau começa no estudo makas tama hotene kata hau halo par laos hau família tu gaba hau laos hau nia mesra tu gaba hau atu maromak bag fogore maromak hotene hau ni tujuan atu halo saída hau estudo ne. Tan hau hotene no hau começa estudo makas tama hau kar halo maromak solo que hau estudo. Iha hau ba semester 3 hau começa ona hau valor começa foti. Sayang hau ba semester 4 antan hau ni valor dia hau foti na materia leteng ni no semester 6 na bel foti ona antan hau ba semester 7 hau no colega ser barak maka se materia senen hau materia rua de tona tamba hau free barak tamba hau materia barak hau foti tona durante hau semester kik antan hau ba semester 7 hau começa materia rua de antan hau ne pastor dia antan o tempo barak demais o so materia rua de antan o bele seda involve ami hau ministerio ya campus fa evangelho ba jovem sira antan hau começa tuir sira ba hau ministerio ya campus. Ya momento ne kada haware siranya fuan kala siranya hadomi ba ema timor ne hau sintensan konalos haune fuan haudian ema sirane fahe maromak lia fuan tamba siranya sada hadomin be maka sada puru los hadomi ema timor pos haudian ba haunian dan itu los hanu servisu tamba hau mak ema timor i sira fahe evangelho ema timor wan dan los hau mak bele halo serviço ne hamak bela iha domin buat liu baya matimor então não começa dihan basira udian ha sekarek haus abam baru ha gradua ha kala serviço hasim serviço ne ha kala serviço sane então hane pastor começa uso dihan okay ita hen depois karek maromak bolo karak ya ministério ita sei hare fila fale então começa ha gradua ha dia mana pastor ha dia hausia karak na patin halo ministério full time antau ni dihan henlai toms oba seda oba serviço telai para o explora telai seda ministério o explora telai mundo seda serviço niang o insa para o mai fali ha ministério kare ko hatene kona serviço profissional o insa ia mundo ne antau hau serviço tia hau dorinte escola ia bekora ne ba quase tidang ida fulansia Sekolah 5 de maio. Okay. Hang dorente tinende fulancia, então depois tinende fulancia han pastor usfale. Onia seda paisau na karak ministerio si han fatingala. Tamani hanon kata kareko si mo sang ona o senti diang kata ko enjoy na ola ko na tama ministerio. Hau na fatin hau karak tama na fatin ministerio. Antau ni dia anta los na o resignaan ame ajuda o para o bela ba escola ko na misang nian para bele halo ministério full time. Então momento na ba niya sa aduk haba 2017 haba escola Filipina fulang den pasa filamai começa na halo ministério full time iha every nation. Ohen iha itania bahira itau tuir iha atividades igreja nia itania colega sira la gosta laos det iha campus mas beto almost itania família. Ya. Depois de ne ita tamo filafale halu pelayanan ka halu ministério iha kampus so insa penerimaan itania kolega sirna beke iha kampus. How say lembra kata ya how nia docente ida kuliah bahau dehan nia rekomenda serviço bahau dia kata obela kuliah inglês one valor dia how iha kolega buka ema serviço how bela tama o tan how hafate dekat how be mestre how iha tiona seda fatin ema how kara serviço ba então iha momento ne mos how na kolega bara começa dihan tomo sirahare diang kata biasa serviço iha ministério dihan osan la iha sama karak ba dek liu serviço iha liur bele manan osan barak likaba ministério mabe how senti na fatin diang kata maromak bolu how karak serviço iha ministério então iha how nia kolega barak maka começa dihan how la iha pendirian how sekolah biologi prinsip lah ya sekolah saya buat de seni sekolah balu saida mai be sekolah hotel la serviço fali area ema ko sekolah ba depois how nia família começa antes saya pastor família dia que how na tamba maromak ne halo seda situação ida ia hamini família be maka ema hot precisa colher how
realmente house semestre 6, house lembra até agora. Tamba house semestre 6 e durante a família nem ida colheu how. Então ia kalang ida, how mesak mai uma. How ni apa mama hena ba, mai be sira outra how ni maung, how ni alin, sira mular ni ida colheu how, tamba how ni decisão, how ni apa mama sudah colheu how. Então kalang dah how mesak mai uma, how na apa mai história malu. Então sira lá opção, sira tem colheu how, ana mata tem buka how dia tomo tem ajuda how. Tamba emang ainda uma. Então sira memang iha serviço fatin, hau na mão de bot iha liur tia, hau na mão de fali iha marcas neba, depois sira começa a mes hau na. Tudo toma ami agora seda ami tau fiar bawa oma ko iha ma pane soren, seda buat rumah komunika. Então se emang hotu começa a colher hau kalang ne. Pois kalang nemos polícia mai, depois to aban ne sira hotu tu emang hotu dia ko hau, marang hotu dia ko colher hau tamba hau ma comentu ne kalang ne. Né, quer dizer que maroma que for licença é problema moço para o linha tudo kata minha bel serviço é problema minha lá. Depois hau nia responde ba situação kalang nemos diferente hau responde antes ko ingir house da cristão. Iha ko ingir house da cristão hau hare seda situação hansane hau sempre dihan so malu dia la bele hau dia mana pa ma de clio serai la bele hola malu hansane halo ferek de tau mabe pas kalang ne hau ne apa rasik media sene hau tengi saya sumane hau la koi sana hau la koi ona kaben hau tengi saya sumane hau rasik mon la bele hau din la bele hau yang la ia mera saya sumane la ia fahe malu la ida se hamuduk na fatin tantang hau ne ferek começa seda duvida hau nia seda responde ulu corresponde ulu kone oni hakalak na metengi fa maula ora oni responde o insele kwali tamba hawa tene ona seda maromak ni lefuan o insa valor ba seda bototo la os ni des down los tengi fa malu hawa tene ona kana seda maromak ni lefuan dia nantaun how responde o insele ke momento kalam. Okay. Berarti husna ba penerimaan familia começa ba interna clock ona. Ya, pastor Toms nia mengaling hamutuk na hino pastor orang badan hira. Ami naing ne ni hau anak ketiga. Ami naing neng ne manem nen 5 feto dedet. Dedet. Hau fiar kata kesira hotu pas admira tambah ne sohing pastor conta. Antes ne carga isso malo faz malo det mas sira hotu. Sim, sira hotu agora hatene kata kau pastor, sira tena no serviço. Sira barak hau pernah halo memento ida hau nia tinan pues amne membu gereja damos nia memento nia restaurante antan hau harukan nia halo tiabe seda halo acara bahau nia tinan hau convida hau família maiut keras pues hau fai seda na evangelho ia hau nia seda pesta hau nia tinan hau começa ia hau sira bulu hau kana fa telefon bada kana matinan hau fa evangelho hau fa kana ba maromak ni domin hau usu sira laya se makakarak sada responde karak simu Jesus neng emai da responde mai be hau agradece tamba hau bele sada pelo menos kuda fini maromak ni lia fone ser memoris hau ni amamos ia hau ni momentum bem que especial e ministério de sempermai daruma hau foi na rua hanesan serviço ministério quando hau prega hau kan mai ni mai assiste depois o momento tujuan para hari vai itu depois o momento hau seda hau hetan wanira sira fo bolo hau atu tabis at sai pastor mos ni heba ni are depois o momento hau ne pastor moras no atu fofali seda serviço bahau di halo nemos ni heba ni mai assiste. Então, hano ferik open loss nia fuang na kloka nia teresa na halo nia teresa na cristão halo depois hau coragem nia ler Bíblia e nia mate na tinan kodo be será hau se lembra na fatin maka wangira nia ICU nia bolu Jesus tinaran nia começa bolu Jesus wangira nia senti katak ni satu kotona ni bolo Jesus senaran depois hau ni apamos hapa mata 2019 jadi pai makuluk sim pai 2019 hau mai 2023 então hau ni pai mate quando ni sei ICU hau ia muito ni Filipina então hau ni muito ni programa jovem nian jele salon tahun dia kiate ona então hau começa esse mês
Seda Mam Victor mentone Mam Victor makba husi Afrika ni makba então nia mos halo seda nia hauna pala ber responde então how de Mam Victor how noin nia la bela responde ambe nia bela compreende sama ida isera ma ida kolia nia ronang so kan nia bela responde nia bela hatan então Mam Victor halo fahe evangelo bahau nia pa ia muito ni ICU lihusi sada bisu-bisu banetilung kolia banetilun depois halo hanesan sekarik mambitor kar tau limang hen ini hauna panine liman dan sekarik onire o responde sing antam buti hauna liman sekarik ola koi lali ke buti hauna liman tau ni fae o karak simu Jesus kala se responde sing buti hauna liman tau apa buti ni limang tau mambitor tene kata ni responde karak simu Jesus tau hawatene kata kola bele kuliah mebe bele kuliah tuir haudet ya hone laran tahun mambitor bisu ora sound bania har koni kuliah tuir depois hoto ni mataweng suli ya ICU ya hawatene kata ni hal ora sound ni kuliah tuir. Ok, tanya história naruk tebes né se continua hawa karkus perguntas ida antes ita conhece na Jesus no ita conhece na Jesus ita nia fuang né oisa ulu ita sidau Simula Jesus dan ia fuang na oisa diferente kala depois de bahita Simula Jesus ne hanesan kala how are diferente barak tebes ya how hanesan ema no how ni responde ba situação sira essa no hinga dia ngone apa how ni mau ne apa história mal responde o inseluk e momento ne antes how se dá cristão how ia exemplo how escola ia o entelo momento né how foti biologia depois biologia sekarang kita escola biologia buat negatif mak para kita amni dosen sem sama pela tolo ke escola aran tamba dan materia la escola ola anggap ne tolo ke tamba materia dan how mos seda kuliah biru det how mos asane depois how mos antes how sai cristão momento how semester 2 ne halo dun hele uma how sempre ransu hemutua fuma cigarro seda antes tama wentelmos how serviço tia part time maybe how serviço part time quando how simo osan cada fulan sempre selo debe debe chaos ne magne cigarro tua deve selo let jadi pas simo osan quando tá kakua quando dan selo debe det ba cigarro tua det ya amni vizinho tamba how da rumah bolo hanu kolega amni vizinho mai hemu fuma depois antaun wanghira how sai cristão tia maroma transforma how ne asinda san sada 90 derajat dah 110 derajat ya fila kedes 180 derajat antaun how hare hanesan buat barak how ni responde ba situação sira how ni lia fuan sai how ni ibun serem how kuliah mudança los atau how ni kolega sira quando bolo how ba hemutua sira quando ami barak tura sanene ser huswana sira hansa kalang am tura limar ser huswana okar kam exemplo so izaga okar hemu galai ria okar hemu galai meile okar hemu bala maybe how ser hus ta atenta han resposta assim okar hemu ser hus de ema ser how ser hus tanta atenta hemu então quando how sai cristão how decida tu lahemu sira tu akodak sira dian sama ko lahemu ida babaing omak sira di daerah ami omak sira hemu omak hemu demais agora how pernah lano no mono motor sira how nia ulung tuntia bayar be sira gabaleta kuak ne sorte how ne helem ne sira kait la kait na mati lu kalang ne halan todan ni ya pantek lapan ba tahun how sente hasan how na kolega barak karesi mudança barak ya how na moris agora mos how na kolega barak maka quando sira problema ya familia sira telefoni how usura sound sira atende kata sira ema barak so que sira la koi fotisizão atu tama sira atende kata sira família gosta sira tahu dan dedetse então how hasin mudança barak los ya na moris kira-kira bahir ulu kita sa sekolah foti departemen biologi kira-kira itania antes ita sai pastor
itanya cita-cita nih hakarak saya. Oh. Mehe, ita los mehe nih, saya cita-cita nih how think saya doktor misalnya. Depois idane ita cita-cita nih la sai realidade e maybe moço fala ita sai pastor. Kira-kira menyesal kalau ita sai pastor. Pastilah. Kau ini dini kontenti. Privilege you. Kontenti itanya cita-cita. How sentence how ni estudo how ni mehi durante ne se ligação com ser mau hala agora tamba how estudo com a biologia estudo com amores e hamos sena fatin halo serviço evangelho e lori moris bema ka laos temporada moris rohan like bayama fai com a maromak nia novidade dias dia que nemak lori moris rohan like bayama selo então mabe momento antes tamo entel how net cita-cita how karak saya be seda embaixador sudah. Amerika kah? Timor nação seluk. Tapi momentum how karak embaixador para Portugal. How karak saya embaixador. Então, pois hamos karak saya jornalista. Tambah haware jornalista ni serviço nesan unik loh. Tambah quando emarame sila tama. Osindasan paling gaul kamera mikrofone pois fio bara que sernis. How gosta loh how karak serviço nesan tambah. Quando seda problema rumah sira terasa orang paling sibuk ya problema rumah ya seda aktividades rumah sira makanya depois how karak saya embaixador tambah how hare hanesan how karak kalau viagem halade how karak sai baliur how karak representa Timor ya nação sira selok e kus mai how sinten sana how serviço agora pas nampatan sang embaixador embaixador Cristo nian amen na lá ia viagem mas bem lor ida ita se viagem final hamutu ka ita amen saya jornalista tiak depois interview falam halo podcast rasik depois interview falam nerua tara kamera mau di interview ami okay pastor kuliah bar kono ministério no ita husik tele ministério né oh ini dia yang hakar kontuk le kabeng kai de ministério los kara agora tama ya kabeng ini pastor kabeng ni satinan oh isa desculpa bahira ita oh ini to conta história to ita ba iha rai liur Filipina né ita perde sim to ita ba iha rai liur oh isa ita será que bahira ita ba escola né maka foi conhece na baka ita fila Timor maka ita foi how se desconfia pas da Filipina né mak hetan a minha mana né kare mas sila baru lah tedeka ma Filipina guys então how conhece nia iha 2019 Nianaran SES Maria Cecilia Madame Bolo SES completo ba lar sila bingo então how conhece nia 2019 foi na Soro Malu primeira vez honia ne ia 2019 mas bem ia Filipina momento ne ami iha escola tolo iha Every Nation iha escola kona ba campus ministério campus nia escola kona ba sada ministério World Missions no escola kona ba sada o satu kuda igreja escola tolo ne dan how ba escola primeiro kona ba sada missão nian mas nia ba escola primeiro kona ba campus nian ministério campus nian então nia ba ne iha 2014 e how ne escola campus nian how 2017 sampai ba escola kona missão nian então 2019 né amneron escola kedua fali how pa escola kona ba satu kuda igreja ni escola kona ba missão nian então iha escola rua né escola tolo né how dalida det maybe quando iha matéria balun bem maka ami gabran hamutuk det ami hamutuk ya aula botida depois ne quase segunda to quinta ami sempre hamutuk sexta maka ami ida kain aula prasik kira-kira ita maklarang mono ka dijodohkan kira-kira pois hasur malah hansa kira-kira sekali corona ni story ni dia kata ni hahu ni la gosta hau tambah hau adi dia ibu bawa demais kuliah barbara seda Hansval niya maka seda 90 ba seda Every Nation tang mai mo tu conhece niya então niya mura-mura itu ni dia iya mai dia halo koi kolega niya tamba niya hanesan fali niya mai ni mo tu hase niya mo tu conhece niya tamba seda iha Filipina sila biasa haru kami sahun mai
tempo barak nian loron sanulet mai timor antaun sira hatene ema lokal né maka sira iha paisaun ba ministério sira sempre iha kontakto antaun quando hautama em hutu hatene tamba sira em hatene dia kata ko ida timor dan be maka hakarak sai pastor hakarak sai ministério continua ministério ni makne em hutu hatene tam satu-satu dia itu about it mak pa. Pois antaun nia how 2019 saya masuk Malu janeiro sekolah hua masuk Malu fevereiro fulang ainda depois da escola hauna apa mate antan hau tengi escola ruka hau tengi mai para seda primeiros mate hako itu apa fali antan hau mai ninia klase laran seda hilinia atau cek hau atau cek dia nia to plano makne dun nia kelas taring hilinia saes kiri ni hatam pele kala então nia ma começa na sada SMS hau dan tom amni kelas larang halo rasaun bao sira khusus botur uma persijakar fu hatene ami labele sentimesak ni bos ni mos konta kona bani história kona ba hana bomo sing mate tinan kotuk entan hau senti sada mo senti labele sada patah semangat na fating hone fiar depois botur uma persija fatene ami então ni começa SMS asne então lorong dia ni SMS asne bahir mo mai haudian seda haunia pa ko hotu hafila kada sabah fali sekolah então ni dia sana babain Augusta han saida dia sana babain Augusta han saida haudian Augusta los saida be Augusta los be seda cafe iha be seda iha fatin dane ni Augusta nia seda ninia rasa dane Augusta los watene harus tom harus goster ne hotu mai agora biasanya jodoh mai dulu sih jodoh hanesa dia o mai agora traktor itu bahan dane haranta los sana tan hauto laker ni langsung SMS kadas abano tempo iha ada itaba tan mabi ami ba han kolega barak han sekolah han kolega sekolah larang ni mos lorin ni kolega sekolah larang ami ba hana mutuk ni sira husu kana ba han sada haunia viagem haunia sentimento insa haunia apa ni condição matene sira começa husu então eu mantu na começa ona sharing hana ba mas pastor ni larang mulu to na ba mana sih dah pergunta sebenarnya tidak kata kira-kira semak gosta ulu pas semak tembak pasti mana lah pasti amat tembak lah masa veto how sente anasan how fear kata nema romak na ninia plano ba itane liu fali sera ma kita plano tamba how momento ne how gosta ema ida mabe laos nia gosta ema ida mabe ni hatene ema ena bauto ni hatene afu hatene ni hatene yang awal terus sound bo para seda obele seda kolia honia yang bebe pues momento ne how mos hanoingal mabe nia momento ne nia be seda tesis ga atau kerek be seda ninia karta tu halo ba be examen yang ne kona ba na sound India tamanya sekolah misaun gale seda ma sound me okar halo ministério ba apresenta onia seda onia apresentação kona ba seda na sound ninia na população hira kona ba onia religião se será mahina ba ou insa onia estratégia tutama buat será ne então ninia halo ninia be seda apresentação kona ba na sound India tahun dia começa a carregar mas be how mos iha 2017 antes haunia sekolah da misau ne how karak ba India tambah how husine ba Filipina how iha Bali haunia pastor husu how dia sana tom halo seda ora sound para karak atu bai dan be na sound sekarik na sound rumah karak bako kar bai dan be dan how iha Bali hawari ema seda Bali neser ne barak maka ema Hindu depois sira sunu buat barak ba estado barak ya hotel ni oenso hatene itare sira halo pratika Hindu nian tan how começa dia ngan how karak bana sound be maka maioria ema Hindu antaun na sound primeiro mai hauna noeng na India jadi klik mesti hane sim basta café Hanesa rasa lebih Hanesa rasa sedang rasa memiliki. Depois hakargos menasaung India. Sim, depois. Jadi proseso hansa, abi penasaran lo sini. Depois ida jadian hansa. Então, how começa halo rasaun,
Então, nia momento né, a nia frequenta agora né, nia começa a oferecer. Itu dia frequenta agora. Uluk lah. Uluk dobe yang murio. Nia começa a oferecer, dia né, tom, sekarang iha problema rumah ko na ba admin, o precisa ma rumah halo, sada admin ko na ba on ministério faten how bela ajuda. Então, momento how oração ba sada feto how oração bema emana ka no caben buat tolo det. Primeiro emana tem hado maromak, segundo emana tem iha fuan ba sada ministério ou bana sound depois terceiro emana tem iha admin makas. Admin sih. Ya, maksudnya maksudnya nia organizer nia halo horário hatene idane o tem que say no label halo onia sada horário urang sih. Tem maneja tempo, oke. Então durante né hawal oração ba emana seluk né, mas hawari kata haw maromak seda fanoin how dia kata wah noin dok liu. Itu oing ne. Oh hal oração ema dok liu. Wah noin tu ida bayan mutu ko one. How noin ba emane seda mos adoi maromak nia iha fuan bana saun be nia mos adu bana saun be hawa karak ba. Depois emane mos iha skill admin nia oferece la ba how durante né. Berarti dane pastor tiki dok liu. Então começa halo oração. Então seda iha momento né. How começa ona seda dihan o insatu fuatene nia. Depois ami kan saya heldet ho kolega barak. Ami nunca saya masak. Saya bisa kolega barak. Kami kolega barak começa gozar ami. Tom unsal halo oração batok bises. Agora how dihan seda emala gosta itakare kadian sana. Então sira começa goza então when here ami ba sira halo be seda visita igreja local serena ba iya klartar ema goza nia oi to man sama kene man seda mak plano lai hansane halo menuan tanis halo menuan triste hasane la koi fatene la koi halo buatne claro nia hansan be seda gantung hela de temania perasaan la fatene ema Te conta ini história narco demais. Ita langsung to the point. Ita fatene nia bahwa ita fatene o insa dia fuang na saida dia fuang insa maka ita hansa ungkapkan bania ka hato bania depois nya reaksi nya hatang ne langsung ka heng hal oração ka hal la drama ka insa semorio kan drama sortolnya insa. Então how fatene bania momento ne kalang então ami bayan ini fatin então how kar halo surpresa. Oke, jadi emosional domin. How cara quando fatene, how começa una hal oração, no começa una senti kata nia maka fetan bema kau senti maru prepara bahau. Então nia mai how fatene bania. How fatene mania how dihan be how hal oração ba mas how nak dedar. Enggak, mau pasti waktu itu nak dinner kamu. Kau tidak pernah. Antara audiens ne, hal oração ba fetan makat saya how nia parceiro ne ia botolo. Audian hal oração kana ba mana maka doi maromak yang mak ia fuan ba misal yang mana maka penmenus ia admin makas. Antaun dia sekarang hareba seda kualidade tolu ne, habel hetan ia ada belihatan yo emang hado maroma ko emang be maka bamisa no be oban sanu mahago sanu mahago karak bamos depois mos iha seda admin skill makas depois durante ne oferece la bahau insau bela o kada halo admin bahau entan haudian hau senti bele kala o halo rasana mutu ko hau mutu ko halo rasaun ita bele lori tania relasaun ne ba seda clear liutan or ni dia ni husona dia sekarang how hatan agora ne itania seda status seda doben ga oh karak punya how clear liutan jadi butuh kepastian langsung PDKT ga langsung doben entan how dia so hatan agora itu rua namora sa do how oni doben o doben entan dia sene ni se hanoing la dia olbe o cara resposta agora uns bele o cara abanga semana oimos lai butida orang dia lai how resposta agora tam vamos a oração hela dia sene
Amos mentun halo rasaon hela. Sim. Então, dia hau resposta sim, hau akarak, hau sakarak namora hau mebe hau kuliah lah ya hau ne líder sira, tambah sira mak durante ne seda guide hau, mahaturu mata dalam bahau, hau precisa seda confirma o sira, kuliah o sira lai para sira nia seda sira nia conselho insa. Então, hau larang hau dian paring líder serne o kuliahmos decisão pau nianto. O diante ne sim ne, ne hau kan tahu ner tona. Mario ni hansa, conteo que você hansa. Pergunta simples. Kira antes em foto de decisão, status iminia, itania, ninia, será que ita iha, ikata no emaselo, ka nia mos ikata ne emaselo, ka imia benar-benar livre. Ami benar-benar livre momento ne. Ya, ami hatene niamos hau dia hambania ni dia kata ni dia bahau momento ne dia kata hau lawas hau rasaun ba doben ona. Hau rasaun ba hau ne kaben. Emang ka relasaun hau na warne tengi tama ba kaben casamento ona. Oke, jadi ini plano ba futuro que dessa. Então hau mos momento hau dia kata hau rasaun war lawas ba doben da hau rasaun para hau kara casamento ona. Perguntas ikus ba iha itania relacionamento romana chess. Depois de né agora imnen rua iha ona buah hati. Kira-kira la oho naraseda tinang hira make imro pere foing iha itania iminia oang. Oh, ami Ka langsung bahira kabin langsung iha ka. Mas cabem nessa tina depois plano. Ami casamento iha 2022. 2022 Filipina. Bulan Junho. Então, ami casamento tambah hau ni fere kuang uluk pernah moras kista galai. Pernah moras kista então ninia beseda ninia seda ovario ne ida be kiri ne hasaitia. Ema pernah hasaitia. Lebih layak teu na ovario kiri. Então, momento ami casamento mos seda ami tu kabeng nemos nia ami ia tena besar atau adopta det labarek. Kemudian tambah layahana seda possibilidade para nia bele isin rua. Antaun ansa abang ami tu casamento ninia pa usubahun. Tom wakar kabeh hanuan fetu mos hanuan fetu la fazera san bom makne. Nia seda ninia be ovario seda ida kaduk lahir teu na tambah operasi saitena. Ne be abang baru akar zera san ka zera san lahir makne. Itania orang narang Gabriel, será salah. Kira-kira hau bel hanesang narang nia hanesang milagre de tampa. Para emat ni hasai ona na mors narang kista ne impossível para atu iha oang ya ne hanesang dia fuan be coragem katak ne milagre ba maluk sira ne be que pernah hasurus situações hanesang manaches hotoms ne be hasuru katak iha pengharapan iha esperança então pensa em luta oração para pensa itu nia história cara close iha on rasik ne pastinya sai de makin halo tratamento local ka internasional ka oração ami la halo seda neng halo tratamento ida ami ni seda motivação dia net katak depois de kaben ami buka seda dalang mensa tu adopsi buka prende kona ba adopsi mensa então kalang ni apa dia fatela bahau kona ba ni sela fazera sound ni hus bahau dian ose pronto kaben honia galai ni la fazera sound então hawa tamani apa ada halos kaben honia tamani at fo hawan Hau kabeh honi tambah hau dominia. Então seda nia pada se onia motivação losa sana então dia kaben bah do malu ba hau dia monia para amos ya opsaun kari kami kaben hamutu ami kaben hotu ai bela buka dalang satu bele halo adopsi buka hene be adopsi. Então ami kaben hotu ami enjoy det sa lami laiha seda laiha plano dia kata halo rasam kan ba wan si tambah ami atende kata kami se adopsi det sa. Mas ikus mai iha baby wansa. Fulan ida antes depois ami kaben seda nia começa dian bahau dian kata hau ni sentimento in seluk fali antaun ni ami começa halo teste to ni ba laiha karik tambah seda hau dia be seda vario laiha ne hau test tosta. Então kalang nia tes nia manya tanis amrua tanis kalang nia kada se maromak dia kata hai maromak ne ami fuatene em hot lafiar em dian hai ini bele ia oan ga audian maromak bele fo maromak ko milagre ami sakoda kami hanoin kata kami bela ami so bela adopsi tapi maromak bel fo ami ni oan
rasik. Então, iha ami kaben hawarian san aminia be aminia relação na iruane lalai iha seda transisi lalai los tambah ami conheço mal 2019 depois 2019 tinang hanesang how husu atau kaben depois 2020 pandemia tia ania hen bahau ene 2022 ami seda casamento depois fulangida depois casamento nia isin rua então agora dau kami saya fase hansan hatena malu litan buka seda maksudnya haten conhece malu klian litan tambah amila namora kleur sih sim alerta hansan mele kan namora kleur ler bebe ler mo si pastor Thomas ninia história kona ba oang né então how mos foi descobre agora ternyata kekuatan cinta kekuatan cinta ka força o si doming pastor Toms nia la preocupa how cabing ho mana ches la os tamba buka geração mas tamba hadomi e depois imi la dung preocupa kona ba oang kala oang né how hanesang foti versículos né kata buka uluk maroma no hadomi hoteles maroma se prepara buat hoto então ita hare kata susar nebek mai problema nebek mai maka iha kemungkinan besar tidak lah iha bebe mabe bahir imi hadomi malu dilu ita hadomi foti di zão hadomi na maroma e depois foti di zão hadomi mana né e lá servir hamutu lá preocupa ho saida makmai maroma maka prepara ya maroma prepara dia fila fali hari sang di zão ida ba hari na insira na bekin pernah hasur situações sanista mang pastor Toms nia kabeng imi karik asa na imla bele hanesan laku na esperança tau itu esperança ba nai maroma amen luar biasa pastor itania sasing agora itania ministério nessa insa entre hahu no to titi kida ne kira-kira ia diferenças ne insa agora da down destita simu esa tanggung jawab handover husi pastor itania pastor senior pastor Gilbert ba ita ni Hanoi ai maroma how belesa aka ita tau kan e hahuhus na ba no to ate agora kira-kira a diferença how reconhece kata how na ima barak bela concorda how kata serviço ministério laos fácil tambah ita deal ho ema ita hadomi ema ho itania fuan tomak depois quando Batrumula lo so problema rumah ya ministério ema rumah fila kutuk ba maroma na mai igreja ona itene dala barak itene fuan kane kita tanis ba maroma maybe how saida maka how hatene katak ni maroma bolu how ba ministério e nia se fo graça na ton ni le fuan den katak nia graça na senaton loron ba ita então desafios barak acontece sim tambah how nia dalan ou how nia meios on satu lidera diferente how nia pastor uluk então tambah ema barak tomang ini meios on satu lidera então bangir how tama mai bangir how maka poti posição atu lidera ema bukan nia meios yang bukan nia cara maneira on satu lidera então sim hal comparação então desafios barak maybe how fear kata how iha neta marom bolu how sekarix ema fila kotok ba igreja ema lakoi mai igreja how fila kata husik am hal ro sound itu zik marom maka muda sernia fuan maybe buat nama how yakin maka mesmo igreja tem que hu fala os zero mos ou mesmo ema sai hotu hela ida detmos how yakin kata how yane how sekarak kalau ministério na fatin to tempo sai det então durante how nia pastor sai to ami makalidera agora ami local det ami hasur desafios barak how mos kolio pastor ser barak husi igreja siraselo kona ba buka coragem, buka oração, buka matene com satu lidera. Mas how senti kata how yakin how nia posição agora, será maromak bola how to halo. Pergunta studi filme how hakar katene so igreja dit maka ita sai.
Resan leader máximo ka how beri hanar kata presidente NTL Evolution Timor Leste. Ka iha fatin selo, por exemplo, ita mos haknar ang iha movimento rumah ka, iha NGO rumah ka, kaso iha igreja dele. E a parte espiritualnya. E a parte espiritualnya ami mosi how involve mosi sada igreja sada movimento igreja nian bemaka hanaran hadomi Timor. How hanesan how wala parte nasan korti mos iha hadomi Timor pastor Sira depois how mos hanesan how lidera movimento dan aranjera sound rosa sound diak. Agora dauk ami ministério bemaka kona jovem barak ami husi dili agora dauk ia bau kaumos ami jera sound dia kena ba ami jera sound dia ki halikisa iha Los Palos i amo satu hau iha dikeke namos iha Aileu Same i how fear katak i how halo ministério hansane ho jovem sira how gosta los tamba primeiro tamba maromak ni lefona bolu ita tu hala ministério jovem mos e nunemos how fear kata ita investe ya futuro na samnya nomos futuro igreja nian tamba sekare kita para ministério jovem nian ita se lakon futuro na samnya futuro igreja nian papel husi ita envolve ang iha nise uhinta temi iha jovens iha movimento geração los na sound dia kiri nia papel ba geração los na sound dia kita nia visão missão no ba jovem sira ne sa ida how hanoin narang erasik geração los na sound dia ne ida ne zan sada visão ida ne maka ita karak jovem sira hotu Morris los tamba ita fear kata how sintem how to fear kata koin hira jovem hotu Morris los kata Morris tuir maromak ni hakarak halo tuir batemak fondra ba maromak i la halo sala i wangir te hotu Morris los ita sei itina sound sei dia ne budide importante te teves e haunai pastores chamaram maka atau hal ministério ba jovem seruni tamba ita hatene kata jovem maksa nessa futuro ba nação futuro ba igreja também tare agora down jovem barak maka lakon ser esperança dalam rumah sira buka hak solo mebe buka hak solo que fati nebe sala atau buka dami mebe buka dami ya fati nebe maka sala então ikus liu pastor ini coragem ba juventude sira ka ba maluk sira be dalam rumah sira mos iha hakarak sira hari sira ne maluk nebe maka dalam rumah hanya salakon dauk dalam rumah sira stress usir ne moris mebe sira tu bakulia mas labrani ida pastor ini coragem ba sira onde está pastor ini na experiência então for tips ka cara ka onsa para sirmos beli iha coragem o di haklakan besa de colega de campus cursus fatin ka colega serviço okay maromak lefon dehan katak ita so iha tahu kada date nama katauk banai maromak nunemos maromak la foba ita spiritu tahu ten mebe asada spiritu doming namos ne maromak foba ita spiritu bemaka sada berani Antaun how fear katak sekari kita iha atem berani ita iha domin bana saung idane ita nafatin hak basic ba laos joven date eman be maka selakon seda katene ne maromak inunemos ba joven sira ne be maka seda ema Timor sira ne mak seda katene kona ba novidades dia kona ba maromak yang liafuan how anoin lalika tahu katu buka hatene alika tahu katu buka hatene kono balia losi dan tamba iha no final laos realizaun maka salva ita laos ita ne realizaun laos ita ne halok diak laos ita ne atitude laos ita ne rikusoin laos ita ne matene maka salva ita mebe nem Jesus state mak bela salva ita antaun sekari kita hakar katene liutan kono ba Jesus haunoin ami sirane meli Mount Rio how no ema barak ta ami pronto atu ajuda ita boto ami ne fuan to mak tam ami hatene kata ami mos halu desse zaung dane udi tuir Jesus how kara dia kata to agora e momento da orda ha kuliane how nunca se menyesal how nunca se dia kata ulu kalau kasih Jesus kar dia to agora how sina fatin agradece tamba hal desse zaung poti
Jesus sa no Salvador iha tinan sanuru liba e agora how se na fatin tuir Jesus e how dia na kata how se tuir Jesus to how nia is remata então sekali kita bota karak tuir Jesus hanesan ami pronto to jura ita bot. Ok, sasi na bema ka fura klas gila mong Rio. Ami ho dene speechless. Ho pastor Tom se sasi liliwan sa milagre na bema maroma halo hitene Morris ita sa benção hitene campus, ita hetan valor dia, pois sa benção hitene nang ama, liusi pastor ni Morris hitene pai mosimo Jesus, molok ne mate, hafir hitene mãe mos. No depois ita caben ho é mais estrangeiro. Mana nabe bonita los, depois mas o nabe furak one milagre niniang nabe impossível para me retan one mas ho realidade nabe makiha ternyata. Turaunya how bel consider kata labarik Gabriel selasalnya narang ne wong milagre. Tapi bahau milagre pot liu ba pastor Toms pa ita hotu maka salvação. Salvação sinai. Jesus dia maka milagre paling pot liu. Então malu sira hotu kari kita buka milagre também ema gosta buka milagre de ema lakoi Jesus lakoi salvação buka milagre de milagre pura milagre koto ricula lá essa saída mas milagre paling principal ita ema ni Morris maka hetan salvação hetan Morris rohar lá salvação só iha na Jesus Pois tirando buat sira nesan cura o sansa salva bani bonus det provisão maromak fo osan maromak fo benção ita husi financeiro husi cura husi proteção buat sira ne bonus det wangira acontece depois de tesimu Gabriel bonus para tão matang luar biasa tão obrigado barak pastor Toms habolo Mount Toms pastor Toms uluk habolo nia Mount Toms Mount Toms agora Pastor Toms. Agora vez bolu Mount Pastor Toms. Obrigado Barak bahau ne sasin podcast ne privilégio tebes atu bela mai ne hodify hau ne história. Ami mos haksolok também ita bela mai hamuto ko ami hamni programa de ne ami hinkatak depois kari komana mai fila fali hodi conta sasin. Bele. Los que lidaron os pastores takar kono susi mana seis ninia sasin no insa tamba pasti versi beda mana conta numa lua betrus feito quando conta detalhes. Mas beita bot tem que preparar em inglês rodia. Não rio inglês. Salah ni tinha aprender teatro. No, sai fet fonte mor. Homework by da kita prepara ali teto para depois ita ba podcast ya. Haunia sasin ya. Dia kita conversa barak tona e ela tá no obrigado, não sou obrigado ba harenai sera hoto de maka da daune nonton lam ni podcast ami fier katak sasin serne hoto sem ni bainaka maroma katan serne bele lori benção ba emi hoto no how to concluir que kata kusi testemunha que sasin de ni conta how hakar foto ti Mateus 6:33 katak buka uluk maromak ni reino no ni justiça kania lia los no bot hoto ni se aumenta bo ne so ni dihan katak tamo salvação ne beni simu ikus mai cura oan bot sa ne hoto rikusoin careta bla 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 sa ne hoto ne sa bônus ida husene maromak então lekin kuliah naruk tan selami la fila de tona e how iminia belun meli no mo sa minha host mam bonito segundo how Rio ami hakar kato obrigado barak ba maluk sirne beke assisti tona tadi datang hosi pribadi thank you obrigado terima kasih ba pastor Toms nebe maka dalam primeira mai podcast ini foi podcast pertama ka pernah hadir podcast pertama então nia semai fila fali karik naus nia mesak mas cabem jane ita se hare hamutu então obrigado barak ba ita postira nebe hare foti pontos bal nebe que positivo ita bele implement ita Morris la os katak tem que hanesa ho pastor Toms maroma ta ajuda ita ho maneiras ha la hanesa mai be nia hatudu nia na maroma que setia fiel ho de bele ajuda se nia ajuda pastor Toms nia mos bele ajuda ita obrigado barak ba ita postirnya participação ita se hasur mal fila fali iha podcast tu fila fali ho emane be karik lahanesang mas be ita se na fating iha kanal
podcast YouTube Haunia Haunia Sasi. Kita luha subscribe, nomor Like. like, share. Ok, maar voor benção. Bye bye. Bye.